Bafethu ngithi ake sisizane lapha yazi. Sisizane lapha ngokwenza i-application. Ngiyabona abantu abaningi lapha balokhu becela usizo. So umuntu kubalulekile kwesinye isikhathi ukuthi ezenzele yena into. Ngoba ogcina omunye umuntu usethola ukuqoleka ngento nje yena bekade engazenzela yona. Then njengamanje ngifuna nje ukuthi siyibuke nje lento khona lapha eskrinini ngoba ngizobe ngiyenza. Mhlambe-ke omunye nomunye izomsiza le video wemisela ukusizakala. Then okokuqala ungena laphana ku-Chrome. Ngicela sibukisise bafethu ukuze omunye umuntu nomunye ezokwazi ukuzenzela into ethi ayibe kanjena. Then mase ubhala nje kanjena. Bese ubhala kanjena la masufikile ku-Chrome. Ubhale nje kanjena. Then mase uzoklikha le ibutton ke elithumelayo. Then njengamanje la phezulu kuvela u-apply no registration noma unisa. Then uzoyehla uzoklikha lo apply lo la phansi. Noma ungaklikha le phezulu then kuyafana. Then mase uklikhile u-apply kuzovela into ethi ayibe kanjena. Ngathi kuvela into ethi ayibe kanjena. Uma kube ukuthi uyi-first unisa applicant then uzongena ku-first unisa applicant. Uma kuthi uyi-returning student then uzongena lapha ku-returning student. Yabo kuya ngokuthi wena uyaqala ukwenza application or awuqali. Yabo then muqala ngokwesibonelo ake singene la ekuqaleni umuntu senze as umuntu oqalayo. Then muqala kuzobe sekukuvezela kanjena i-step. Then wena uzokhetha la step number 4. La ku step number 4 apply for admission. Uzongena la ku apply for admission then mase ungena khona. Ngikholwa ukuthi kuzokuvezela into kanjena. Bese ke wena uyehla uza la ku apply now. Wehle uze la ku apply now. Then emva kwalokho uzobe sufika la ku make your selection below. Then ngoba wena uzokwenza application i-application avulela ku undergraduate. Then wena uzobe sungena usuthinta ichashaza lokuqala kuze kuvele le yanto evelile. Uma kube ukuthi i-student number naso then uzoshaya u-yes. Uma ukuthi awunaso uzoshaya u-no. Kuya ngokuthi unaso noma cha awunaso. Uma uqala uku-apply usungenaso. Uma ungaqali usukunaso. Then uzobe sungena ku-no. Uma ukuthi uyaqala, uma ukuthi awuqali ungena ku-yes. Ngokwesibonelo ake singene ku-no. Sibone ukuthi ngabe kuzosivezelani. Then mungena ku-no na-ke then bazobe sebekufuna information yakho bese uyaqala ukwenza application yakho bese uyaqhubeka ke yonke umbuzo abazokubuza wona uphendula wona. Yonke into futhi abazoyifuna ubanikeza yona leyo nto. Ngokwenza kanjalo ke uzoqhubeka uzuqede uzusende nama document yonke into yakho ibe right. Then ungalokhu ucelana abantu abangaze bekuqole. Yabo ikakhulukazi ke lana kungcono abaqolani khona. Baqolana kakhulu kwa-NSFAS. Umuntu egcina efaka inamba yakhe then lapha no-NSFAS mase ukuthumelela imali uthumelele kuyi-password wena awutholi lutho ngenxa yokuthi nje awufunanga ukuzenzela wena into ethi wena. Then ake siphume lapha siyongena lapha na ku-no ku-yes ngoba sigcinelana sithena umuntu akana student number. Uma ungena lana ku-yes then bazobe sebekufuna i-student number. Then mase uyasibhala i-student number la. Kodwa manje muzosibhala la i-student number ngeke muzosibhala la i-student number ngeke sibhaleke. So i-option e-right ukuthi usibhale i-student number ukuthi wehle uze kulama button ngala ezansi awu3.
la vele abasefonini angekho kwi-keyboard. Then mase uyapressa bese uyaphuma uya kuma-messages ukuze i-student number sakho sizobhaleka ngale. Then uzobe suza lana kuma-messages usuyasibhala nasi sami already vele sibhalekile. Then uzobe suyasibhala mase usibhalile mase uyasiklikha usicindezele bese usicindezelile sizokuvezela lawo cut or copy or paste or share. Wena uzobe sukhetha ucopy, yabo. Ukhetha ucopy uphinde futhi ushayele ibutton ngelapha ezansi leli lapha ezansi kulama button awu-3 uphume. Then mase uyabuyela laphana ku-Chrome kuzokuvezela lapho ogcine khona bese uyacindezela la esikhaleni until kuze kuveze upaste.